Ki Khubor Ka Bate Se TV. ICFA University Meghalaya is now open for admissions for the academic year 2025. Explore our best courses and apply today. Fee concessions are available for domicile students of the state of Meghalaya. Muhammad Javed Larijani ubade unong aibut barem jong unong sinsyar ba khlidu jong ke Iran ayo tala Ali Khamenei la Byrngem bagi Iran kan hiar thamakin san hamar a lagu ke yeng sa jong president ke United States of America Donald Trump bakani ke jing hiar thamakan long hakapor ba utram umpoi perkhat ba udang Shong Syaid Sngi hakani ke yeng paki dulan jong u ke badan ha Florida. Larijani ulong ba ke Iran kan hiar thamaya utram tang da ke drone ke berit bakla banle yakani da ke besuk. Habakilat patai ke bor ki kili na utram halor kani ular kipen ban berkekiran birya artan. Kani gajing Shah Byrngem utram kari hadian baka US ke hiar thama ha ki jakash na nuklear ke Iran ya ke baka Amerika kerakam baka dega jing job ban khanglat ya ke Iran ban china nuclear bomb. Kumban cipen kan mau badang kat tuk anis ngi mensyua kinoi lam nyam barang ba jang kan Muslim klapin mana da ka fatwa yu Donald Trump badu menteri rang ba do ke Israel Byrngem Netanyahu bakan gajing pen mana kade bakat kum ka an jang kan Muslim gajing pichitom yakini ki arngot kinoi lam kade bet gajing yam. Umansur Inami, Provincial Director jang Islamic Propagation Organization Hawes Azerbaijan Lapin mana bon ai khusnam 6 billion toman lani 1.14 million US dollar yaki no ki wanra yaga khli jong Donald Trump. Kladon ru ka campaign ka baki khat kom ka blood pack ban ling ba ka ni ka campaign kelayo ban lum sinyang plat $4 million ban ai shikito ki pin hiar khpot yaki brio ki bakaran persha yu noilam ba khli do Ali Khamenei. Ling ba ka ni ka campaign ki thumu ban lum bisa 6 million dollar na ka benta ban ainong ban Pynïap ya utram. Kemudian yakni Presiden ke Iran Masud Pezeshkian ulakin taj baka sarkar Iran kedon ketilang hak kata gajinga sela baruloong baki Iran kamdan benta AA baki nailam niam baruloong bakam dan ru kom kata hukum naki.